Ebiro 25 byo kwa kabiri omwaka ogu ekimotoka kikatandika kurebwa kirukushukaho omushenyi. Rero ebiro 2 byo kwa kishatu omwaka ogu batandika kutimba ekina ekitashemeize abantu ba Rukungiri na munonga abebyemizano. Okushasha kwanje munonga no kutimba mu kishaha kitu tukuzana mu mpira kandi toyetiba timba iyo nkajiyo yakokiri bo babikire muna nembeba tokimwa kwata toyo kajitimba gati ekishayi ekishayi kine toyiretisha tuzirya hero ba maintaining toyo zirya hero baziboneze bareke kuteka toyo mu kishayi. Asimwe Alex omukozi w'emirimo ya burijo kandi enkunzi y'ebyemizano nagira ngo abebembezi ba municipality bashemerire kushobororera abantu okubeteekateekire kwombeka toileti omu kishayi. Ogambere me amakuru aiza tusoborere okwari kuza kutimba toileti omuna nkeke toileti rero bweze toileti abwatuzona bakoza kuzisaba tinkaza kwende ebyeje. Harinetwe Amosi Buhe arikujwekera ekitongore kya Uganda kirukureberera omupiira gw'ebigyero mu district ya Rukungiri nagira ngu toileti tekazaho kandi natangarira yaba okwombeka kwabo kuri mu mateeka. Nyina okushasha kwangu munonga ahabwe kiyine ekijimbe kuba ndiyo ngari kitimbirwa mu kishayi tindu kumanya bakitimbire nabahi naza kurena rekina kandi kinkuteka ngo kiri omwanya gutarugo kandi nabwo tikirwetagwa mu kishayi. Nagira ngu toileti eziruho ziremere kandi hariho akakiko ako kureberera n'ekishayi ekine entasi ya mpango. Ngwe toileti zenyuma ziremere kashi ziremere tuba ziremise esente zigwa mu kishayi mu kutwaza uburuze nanyenda kumanyisa abanyarukunyu ngo akara akakiko akunakubenduho akabene kajunanizwa akabene kweta stadium management kakurwa tabone kraka konko wahereza kika watiriho nkiko z'ekishayi kino wagenzere okukwena je tukatubakatwetaga. Innocent Rubarondesa kansara wa Kinyansano wadi muri Rukungiri municipality nagira ngo orukiko rwa Rukungiri bakabyehakana kubagire kucondoza Rukungiri municipal council niyo erukwombeka omuchama kandi bateireho esente ezirengesereize. Tabone kraka soborre wo wamuhira obusoborozi obukanso eyine no abo kwa kazogano no kwite sente zo muhiwo umusoro tukuza kucicaraza muri Rukungiri municipality. Ngabirano Dennis chairman w'entebe ya kashatu ahabwa Southern Division erimwe kishayi ekinagira ngu division erukumanya toileti je aheru kuruga akwatirene na toileti yo mu kishaha ibe batandika kwombeka kandi iyi information yayo etirine circulating a social media toileti ejo kujemanya. Gasha kwa Robert Mugabe ahabwa Tayari West.